Mwirori wa Kameme TV gaikena kuona ati no twathi na mbere kunyitanira na thiini wa tabarira ya ngundu na waikaro umuthi ngenda gutheceraga kwa mwena wa Ruiru na ndari horo wigie bushline ni ndi ukoragwo bushline koguo wega ni kwaria na mwene bushline akora gitira maundu marathiete mwena ucio ngenda ugeithie mwirori wa Kameme TV mwirori witagwo kiria wikaga kuria mukoragwo akumenye ndakugeithia muno mwiroreri wa Kameme TV muthenya umuthi twina bwana Albert njogona guku matoro-ini maitu ma Ruiru turaririria uhoro wigie ngundu na uikaro ndutaga wira na kambuni itagwo Bushline Properties the CEO wa kambuni ino na ofisi citu cikoragwo Ruiru na ngwiciria nawe ni urarora ukona riera ni riega ona thutha wakwa ni guthaka karibu ukoro hamwe na ithuĩ nigetha tutuke koraniria na ni uguteithika hena mwanake hena muthuri hena mutumia hena muiritu handu urakorwo akiuria nyingire thiini o ha thuguri ya tiri tita mwende ta muguri arenda ndenda kuria ta muguri yes ni wega mundu uyu akorwo akihiukia uhoro wakwa ukorwo ni mwene tiri handu na ni undu wa bata muno actually it is true it is yes na ni uhoro wa bata gitumi ni riri ni njugaga kaingi ungirora kuma tene kuma nginya the Old Testament ya maandiko tondu tukiria Kristiano ni tuonaga nginya andu aria maigaga utonga mabigaga in terms ya tiri na no athio kona muthuri fulani kana ona nginya riu either tene kana nginya riu ungienda gukorwo ugiconsider gutigira ciana ciaku utonga ucitikagira tiri hatiri kindu kingi kiho gitamagwo to be better kana kina security njega ya gutigira utonga tiga tiri then Beo njetheri, this is the right platform. Actually, ungienda realize growth thini wa muturire waku. Tagura properties according to your ability. Agikorwo tha ici uhoti waku ni tofauti twa 500,000. Kindly thie ugure tofauti twa 500,000. Ni tondu in 2 years taru ungihota ina ia kugura twiri by whichever platform kana means ugukorwo hetwo hihi ni kambuni kana maybe mundu individual akwenderia miaka 3 ina ikirika ri ugakorwo na ciata 8 cia icio ona ungituka ni guciendia ri you have enough capital to do something that you want hena mbeca cionekana hau so ni wega andu korwo maingirira thini wa ngundu actually tha ici ona uri uratwirorera tani tuyuria atiriri ni kindi ni ha ingiuga gatiri gaka ni gakwa tani tambe tuyuria hau tondu korwo nduri then ni ciko cia raithi ona kaboto irage ni ga 50 hao haria kari no ndike handu tondu muthenya ni karad value yes na nikirikaniro kiuritie mundu niki wina kio niki wina kio itanarikira muno ni undu wa honoki Mr. Kamau Njurie nima ni tukigwa nuko tukigura no akora nao matwirutire magoti guku matwira ici cianyu mugucigira tugacioya twirore nako all I can say is this ni wega muno mukenya wa mbere handu haha hena muiciri nyambagia ngaiga atiriri one gutire muici wiago oguo mutonga kaingĩ gitonga niwe ukoragwo gikatia akiyo the same case on a sector area ina utongari niwe ukoragwo gikatia ina ukora muingi muno therefore we need to realize at the wa real estate in a lot of promising na tutifati gukorwo tugitigira muno kiria tufati gukorwo tukiandastana tukimenya ni atiriri ni ati afati kuingirira sector no ya real estate ni makinya mariku fati gukorwo gifuata no ucio fati gukorwo ngithie gufuatirira gitumi ni giki Kenyans no ina hatu hingicikagira tuguraga brand kambuni zedi ni irapia muno TV-ini ni ironeka muno ni irahura marefio yes ni irahura rethi guku we ugathie kambuni-ini yo remember ona nduri na platform ya gukorwo kigia na an audience na the director kana CEO wa kambuni uguo urathie ugakora aruti a wira andu aya marakwenderia broti kuringana na ritwa riao nduri na chance nginya ya gwika verification ya document iriko iria mena cio tondu thiaga tha ici uthia ugakora mundu urathie ukionio mugunda ona nduri wekirwo bacon nduri watinange uronio mugunda ika twendi ukerwo kia giaku gikaimaha no utinangirie office that is not the way to go tiga tutige ikugura brand tondu hau niho tuhingicikagira tathi wonio the 4 bacons wonio title mundu ucio ready rire kia kora processete mugunda wake titles ni akorekete mutation na akarekia completely in a way that ni ugwitia mutation no hote ku subject the document itself na the ground status
o confirm okoro kia giki kihutitie bare no nima nikihutitie bare yo. You are able to identify it physically on the ground rather than kuguraga broti na ndui hari iri ndiramimenya na Kenya ni understand it actually tha ici ri ni maroko kaigwo mundu ni akuria ihataito ngawe he document ingi ngwenda metagie mutation iyo ni ihotaka guguteithia kumenya kia kiu ri kuma the motherland ri kiumire hana na kihana nigetha utuike wako wa identify on the ground na angikorwo ndangihota ri atuike wa ku identify a surveyor uri ungimuonia kana mundu ugi uhoro bigie wendia wa migunda so kwina turia nime tuingi however there is lot of hope andu ingi ni matongete andu ingi ni magite na securities kana collateral singi mateithia gwika biashara turia nime tundu ni turi mieke mingi muno tukorwo tukiingira nigetha tukorwo tukirora maundu maya na hindi imwe tukiaria nawe ukinjira ni wega kugura kuma kuri kambuni ukira kugura kwari mundu kiumbe tondu njira eno ya andu kiumbe niyo itamuragwo muno hihi no utathie wegega hau this is the information one na nigumenda ku make the difference between the two ugituka ni uragura mugunda kuma kuri kambuni ri you'll do a search of the company weka search iyo nigukunia nginya directors ya ri ni uguka office o makore you get that na wone documentation ciao and all that you see na ni gukorwo kimakora office na ukimenye they are physically in this place na wira o mararuta no make sure that kira marakwenderia ri kina title deed wikite search so you verify the property at the same time you verify the office the company so it is so good on that now thina ukagira riri ni watuka ni uragurira mundu ndoka ndakwira njitagwo Kamau Isaac ndoi hatiri handu thio wako yandikitwo Kamau Isaac gutire gibandi kiria ngukurutira kiandikitwo Kamau Isaac ri kiu nikio gwitikia if you do not kana uremwo ni gwika verification ya gibandi kiu ri giki giakwa ri na actually ukorwo wi sure ati nini ni Kamau Isaac ri ugukora wi thina-ini tondu turia ni metha ici ri marathi makoya property manyitanire even some na andu ene properties ni ndi mwene mugunda wewe mwene mugunda ukanengera arume mugunda waku magathi makaruta title fake iretwo owe magacoka magathondeka kibande fake kiretwo owe magacoka magakombora gathuri fulani handu karetwo we magagekira gibande-ini uguo weka search ya title remember you are doing a search of the title deed not the owner ikaima ije mutheo uyu oka akurehera gibande na ni fake na ndurahota gu verify wega ri ndukumenya uma gibande giki ri githe ndukuona niwe mwene mugunda so there are two titles one is a fake and one is an original however tondu ni umekire search na ya ruta details o iria ri na ne search badia ri na title ina ritwa riri na gibande kina ritwa riri we ugatengera no kariha no kiro ikene ihenya muno ni karethwo exactly ugacoka ukarialize the moment warikia mundu macio mothe ugithi haria mugunda-ini ri mundu ucio niguo uria mwene niguo aroka akuria niki ureka gwakwa tu ugacoka ukarialize muthuri uria mwonaire mbeca ri riwe ukigura ri ona mwamunyitha mamutwara borithi ri tuge wamunete milioni 5 wa murora uyu una ndari nginya na igana ngimwitia tondu ni kuhuthirwo ahuthagirwo ni miici probably we aheagwo 50 kana igana mbeca ciathire atia ciathire uguo we ari gachano uguo gakora nginya miici no ni irahota kwihitha na riu advance ite tondu uria Kenyans maretia title riu maroka na kaango kau na mostly kiria mareka ni go fake identity ya mwendia magatwira tukumunengera kiria murenda aria tukumuthakira niho so it is very necessary mwiroreri witu agatwika wa ku engage na Ministry of Immigration ku understand mundu ucio gibande aheirwo ri koniko no ni kiandika guginya location sub location and everything menya andu acio nia tu ne twagire hindi iria ngitwaragia nawe ungida ku identify ningi wega kumenya mundu ucio kana niwe mundu ucio ri tafadhali tathie itora ru umenye neighbors nia morie kana ni moi mwene nona ngikorwo tondu kwi migunda ikoragwo itari miake ugathie ukonio mugunda na gutire mundu wakite itora ru rikiri na cifo nduthie nginya gwa cifo nduthie kwi headman nduke nake ona tikaba umugurire cai umwire ukatuthie ngutware mugunda but you be very sure ati uri urakwenderia niwe mwene mugunda na andu aria maguteithio na gwika uguo ni ikaria ku kana nginya cifo wa itura riu tondu niyo ya andu acio yes na tukifuata uguo no tuhote gukorwo tukieherera mathina maya mothe niki kia mwanya gatagati ga kambuni ringi ciothe na bushline ni tuhotete ku identify property citu na tugaci categorize in two ways number one ni tuhotaga
kuoya property categorize as residentials. Uguo icio tukoragwo tukirira clients aitu when woka urenda property residential, we are able to take you in that estate. Ni tucokaga tukoya property ingi tukaci identify gukorwo ire commercial, whereby andu aria maroka hau kana andu aria turenderia niwe wina meciria magwaka a high rise, whereby ni tukoragwo tu provide structural plans, architectural plans cia such kind of high rise kana residentials. Uguo ni tuhotaga gukorwo tu identify tukaiga atiriri broti citu ri ici ni residential, ici ni commercial, na tugakiongerera all the variations, tugekira faragiti, tukairiga, tukarehe thitima, maundu mothe ugiukoroka gukora kiega handu hangiikarika ati no nyumba ugwaka no ngenda tugwakire no tukumiaka. Yes, ndenda kiugo kia muco kuri mwirori wa Kameme TV igio taro kana kiria giothe kithini wa ngoro yaku hari kamera iri. Mwiroreri wa Kameme TV ni mahinda mega tokorwo tukiaraniria nawe, no he undu ngwenda gukwira. Muthenya wa kugura property ni umuthi, na ndukoneta wina utonga muingi muno, hihi kana wone tai wiganirite. Ona andu aria mena mbeca nyingi ri no marutaga wira ni tondu gutiri nyingi citongagirirwo. Reke tu invest thiini wa tiri, tucerere kwa bushline kana o handu hangi hihi ungikorwo giteitheka, nigetha utuike wa kuigithia nogie na broti. Broti o make sure ina title, no verify wega, reke ndugatuke victim wa turia nime. Ni tondu information ni nyingi ya guguteithiriria we kumenya tikire uragura gitiri na thina tikiroge. Bwana Albert, bushline twendagia broti honoku na twendagia turia honoku. Broti honoku na twendagia turia honoku. Try us today na nituguguteithiriria. Ona korwo nduragura kuma kuri ithuĩ nituguguteithiriria ku identify ati kiria uragura ni kiega na ni kira meet the necessary requirements. Yes. Broti honoku ciendagio ni andu ahonoku. Mwirori wa Kameme TV ni guti maundu mangi ngorwo ngiongerera cio honoku cia kina ni hau ungigate ciringi yaku nguraga ni ndukegwatia njugu no wang'ang'a ni ndakuonia gacira gaku ria kugera na makiria ona andu aria ungihuthira kumenya na hau tuhumuke hanini maundu no marathi makingihaga thiini wa ng'undu na uikaro.